Ha buon a Friesland y tŵr sgida an y nir hwn y caramel tytolyd elan yn halapen. Siwmych dŵlan a ham yn cynnyf y draste hydym i gael alap y gle eolwch. Stad cwcwlwch yng Nghana nach gy Friesisch na misg. Hachad y fernaiach gacyn Andreas Wolf dŵa. An deachgan sa chunnig is seanmhata seálaí a bheit is uair a gcuisneach agus an sealach na muchcan mara déanana gur Ilan Rúm agus buan a dúich nam Friesach a tua sa ghearamáil ar báirt. Bheit inge nach clúingin gur ó fioin gan na dúlainn a ha rúna heilean an alapanach romppas an cúteach. We ha todon men moerheid unan lon dat zijn het chisken en bij jam zijn dat Scots mensen of Engels mensen en je zijn een moerheid en dat verhältnis moerheid tot mannenheid. Has ní tílik í múrlúg sa dúich, sé tjenne germertich agus akafse sét munchen na pierle. Han séige sé nakinne gema kolch sin jar akafse, han je boermach gewaanje ham na vid na te windlúg ach údenen hen a wachgig. Men ní mi kommes le sin nak an hein, sé han gewil na germertich ro visselón agus chanalaba tidig. Hat gar puchtige maag, sa mi smunige gewil marchen is sjo kutjach. En dat denk ik als je zo. An dí thuúil a bhfuin sol mar osteig for an de hacharad rí principal na coliste. Ha cael le undunne as a party seo har vi kurtaich topar yn dwolchers. A mis moet wel oorlog kutermach maar min gaan en marigalig vi jolach min gaan en ila ze vi kiusach en wopa. So ha mi dolpus kan bi immedag korabine vi taulera agus vi kiusach en wopa. Huair at corm cúteach ceart isteach go clas boxa puchtain, agus is déisian churmí a chéis fair politics a bheit uair na frí a bhineisteir mór roinn Schleswig-Holstein, go dtí a bheit isan tuairt fallamh bhain an turas seo. Dass die sehr stark und gut unterstützt werden von der schottischen Regierung, was auch richtig ist. Gewillt a féin teich cláidir van a rialta salabanoch, mit a cearst, ha institut acinne i teich, a ha institut ylacin Elan 4 a na bunat frívadeoch, ha déhtamach go feimin slóag na frísoch teich, sa sin móchtilas gewil cóig cananan gambrín amdúich na frísoch a tua. Geramaltis ha se clointin acamsa, agus nuair a hamaíag an hui, brín mi placht, bí at a cudioch a brín Friesisch, Danisch, agus Jutlandig. Und wenn ich für Betus bin, schnacke ich Plattdeutsch. Es wird Friesisch gesprochen, es wird Dänisch gesprochen und es wird Sonderjüst, also ein Plattdänisch gesprochen. Ha na boinen a vis a taispannig éideach tradiisianta ha as goma fassanta haus na héilean an achcasan. Agus is colach bhfuil féin aine láidir ag scolaran hall an sin cúteach. Ha an tolar faltings ha as de Tschechas gan an artscoil Ilan 4. Ungefähr 34% van jongen lied snaken verring eran. Bití mi chulid cúig tí go dtí a hiad gan na scoladin i brín fdíise stei agus channe áda bhéice ham, mar sin channe le cearsnachil uíag duneochas a chanan, channe sin itiad fí, an a duneocha géirí fisihheachcha cúiad agus cosonna hat a brín canan na chéile gnéile. Hadde siad an déich blin na fichad miedig, has niet collenig agus go bhfuil féin aineachge. Dat die onat jong liedjes aan slechts iets uit een identiteitsbewustzijn is. Han Friesig seo an dáchas gon gabhna cealaich an idir an dáscíide a gaiinecha san am rí teach. Andreas Wolf, BBC an lá, idir Ilan Rúm agus Sléide.